Assalamu alaikum bауырлар. Бүгін Масад сүресін үйренетін боламыз. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Lahaби дегенде танвинді нун вауға өзгеріп тұр. Сойтып, екі вау қатар келіп тұр. Ләхәбиу вә тәббі деп оқылады. Соңындағы б'да да шәдді бар, сондықтан қосарланған қалқалы болып келеді. Вә тәббі. Тәббәт яда әби ләхәбиу вә тәббі. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Рон деген жерде ғұнна бар о жерде. Идағам. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد.